السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في هردفتوتا خيرنا خم بهديك هباكب بخيسا فلقوتو الدنيا رجرتن أكم رمضان وجيجي جباتو ما شاء الله بقاس جيسن بقولوا ما نوسي ربي نوجه سيتشي سمري ديرتو فيا غاري عند خيرنا ربي حالاتو رمضان ملكي خطكم ما خولبما خجيجيرما خرارما نوفاته إن شاء الله أكم يا دتنجا مسجد خنا يرو راغريرو ترد الديبني وورابا جراتشون كينيا بيكما الراس سيادة سما في الردي بني ورا باجر وبلين كينيا هدون وامتشخين لجيسني خم بياربا خيس جرتن خن إيشيا في أوروبا أمريكا في أفريقيا بكو غرغرا خيس تيسن بكا جرتن الرا وامتشخين واتني أوانا نسن نجنا إن شاء الله تعالى وجين جرا واتك يادنا جتني هذا في قبيلنا نجنا رابتشا جرتن هدو جمسيته فولدر نجيسا جرتن خنايتشيس ورا وجمان رابطة مسجد خنا قلمانجي تربنا هاقول يشام إن شاء الله تعالى وروتا غيوتا سدين لينغدا چانتو اورامنه توريچي فسجدتي وانور انغا ترني تجرا ربي جزا ساني فاقف بلين كينيا وري كندا جراني في وري امريكا جران خيسمتو سوچي نسا مسجد خنا غلمانغا وداف غيا سدين كنا خيسا غدا ترن غدودا ربي جزا ساني فاقفلو اكما نبي صلوات ربي وسلام عليه جان نمني نما مال من صنع إليكم معروفا فكافئوه نما تكو غافته ليس نتي ولي غلطة غلطة في يجرا يوان براد أبدن جزاكم الله خيرا جان يجرا خناف نوسو بلين كينيا سنين غلطو ما يجراف شيكوني خينيا خون دعائي كغرانيف نموني هدون حاجات دادا قبن خان جولي كربين دين برسيسوف ربنا خدا خجوجرا خان هذا أبا خيان الرادو ربنا خدا في خجوجرا خانو بلين إن الرآخر مي ربنا خدا في خجوجرا خان جولي نجلتي دعائي ناغدا في خجوجرا خان خجارسن جلته دعائي ناقود أجو في جرا خان كسم خجارتي غاري ناخد أجو جرا خفوري في خنفورين جدو خلمان كبو في خنكم نجدو نموني هندينو أجا غرغرا همتشودان أكربي يا دا مراد ساني بقوت ربي التين ويواد دايچا نودا مچا مسجد خنچنا وان كبنين دابتن وان هدو نما غمچيسو وهندول باسني دبچولله باتن سوچي نساني والله وان هدو نما بونسو في نما غمچيسو دا وان فولدرتille obboleeyyan gaggaari qabna obboleeyyan dii wajjin ofanno hedduu qabna inni akka qomari ibne bakka feene waan khayri hojjannu waan cimsee fuulduran nu ofirraa isochiin isaanii hundaafuu sheekota keenyatti wanniin dhaamuuf obboleeyyan keenya kana du'aa akka godhaniif kanaan isinit dhaama isin nama umriidhaan illee nurra ture akkasuma manguddoodha baatiin keessa jirrus baatii kabajaa qabduudha yeroo asrii jirra furaan dhiyaattee nu biraa jechuu asrii salaannee turree gara dhiyaa aduuttichi deemu jirra insha allahu taala ana caala rakkoo masjidni duraan as ture san isin raangayaa ture isiniitu beeka hangam takka isinii fi ijoollee koo waliin fuudhuu didee isin rakkisaa ture isinumaa akka fuudhuu didee isin rakkisaa ture isiniin na caalaa beeka arra obboleeyyan keenya qabiyyatan han beeyne itti salaannaa osoo hin qabne abbootiin teenyituun itti aanuu salaattu jedhanii masjida kana biyya garagaraa irraa deeggarsa ajaa'ibaa godhanii kuun ameerikaa taa'ee kuun kanaadaa taa'ee kuun Awustiraaliyaa taa'ee kuun Awurooppaa keessa taa'ee kaan biyya ishee biyya Arabaa keessa taa'ee deeggarsa hangas hin jaamne masjida kanaaf gumaachaa jiran nu dhufeetti salaataa fi miti manguddoon teenyituun gammaddee bal'ifattee ati nu salaattu jeniiti ilmaan ol biqilaa jiru kun diinaatti nu barattu itti haa ibaadaa nu godhee rabbi biratti akka ijoolleen tunii fi rabbi waliin dhabne hariiroo uummatanii akka jiraatanii fi kanaaf du'aayii akka itti gootaniif isinii beeka inshaallah du'aayii jabee isaa obboleeyyan keenya saniif nu godhaan isiniin jaa warra guyyaa nuti asii fiidiyoo waraabnu asin turinii jira kaanganaan kan hangasiin kannaallee hin jiin akkanuma fiidiyoo keessaniin daawwadhe jee wallaahi waan gurguddoo gumaachuu jiru hedduutu jira rabbiin duboo galata isaanii jannataan haa deebisuufi an waan saanii kan jedhu badduun beeku sheekonni keenya du'aa godhanii fi sheeka du'aa obboleeyyan keenya hundaaf jilbumatti warra masjida kana cinaa jalqabarraa kaasee hanga ammaa dhaabbachaa jiru akka rabbiin nu milkeessu akka rabbiin waan itti jallate hunda isaanii sirreessu akka tatti jabaatte isaanii laaffisu khayri akka tafagaatte rabbiin deeysuuf addunyaa akhiratti akka rabbiin isaan milkeessu du'aa gacalon nu godhaa fi aamin isin jalaanna inshaallah alhamdulillahi rabbil alamin الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين يا رب العالمين جنة والله ور مسجد خناف كم بيتنا نجرة كلين سجوب بعدان صوتي تنادقوا الآن وان كان أركود الآن نجنات أبتهم داو شوف ثاني را هنجف درار راك أبي هنجبودات ربي مراد ثاني أدى كان إنسان كبنسان شوف ربين هاجوتوف مولان هاجوتوف تقول لي خن الرهن بفن ربي هاجوتوف أبو ربي هاجوتوف والله خن من ثاني دنيا الرايا هنداو جنة الفردوس نزل ربين هاجون خاسر رجلو خد إفكا أداك أبو إفكا همتو خيسا ربي عباسو خا دئيف ما قبول لي دئيف ما ساسر ربي برا ربي عدبرسو
rabbi irra haa kutuufi ka haajaa biroo ka fuudhaa qabullee intala raaziyaa bareedduu tan waliin jannata dheqan rabbi haa kennuufi wallaahi ha qabaatellee walii rabbi haa tursiisu ha ilmaan qabanillee ilmaan saanii ilmaan diin rabbi haa godhuufi ilmaan kayriidhaa rabbi haa godhuufi ilmaan aaqqin taane rabbi haa godhuufi cufa saanii mata matatti xiqqaa guddaa saanii wallaahi yaada saanii ha duniyaa ha aakhiraadhaa rabbi haa baasu gammachuu mana lachuu rabbi haa kennuufi gammachuu ajaa'ibaa rabbi haa kennuuf wallaahi duniyaa irrattis mana jannata fakkaatu jiruu jannata fakkaatu man amila saalihan min dhakarin ow unsa وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ربي مولا كنجا سبحانه وتعالى دلاتهن ديرتهن نمو مغاري دلقوهن داو جرو ساني الراهن جيراجي ورى مسجد خانت هركالاتي نياتي قدتي خنياتي غنال خنو تاوهن داو ربي جرو ساني جرو غمچود ربي ها قدوفي جرو جنة ربي ها قدوفي إسان كان جنة الديم ربي ها قدو نما خنا بكميك التدام namni bikka meeqatti daambaa inshaallah namni kun tokko jiraataa bareedaa ta'ee tokko duniyaa fi waa hundaanuu rabbiin wal qixxeessaaf tokko kan niyaansaa bareedduudha duniyaa tana diinagdee kan rabbitti duraa qabata san hundaa itti gannaqee rabbiin torban samiidhaati rabbi haa kennuufi torban samiidhaati gataa buusuufi torban lafaati rabbi haa baasuufi tafagaatte rabbi haa dhiyeessuufi aboota xiqqaatti rabbi haa guddisiifu kan kenneefirra abbaa godheefi ilaal gammachuudhaan wajjin fayyaa wajji quufaa wajji jireenya bareedaa ka jiraatan rabbi nu haa godhu aboo rabbi nu haa godhu ummata keenya cufaa'u ummata harka laatu wallaahi nama rabbitti liqeeyse dhiisii rabbiif liqeeyse dhiisii من نفس عن مسلم جاء النبي ربي عليه الصلاة والسلام من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله نمج إنكي تكنا مرة ويخي ربي إراهي خاجي إنكي قياك يا مادا تنادون نمر قبوتي كفيت نمقوتي مرمى نمر دربي تصنو قاد سخيان تيسي ساجي خقا ربي في حركالاتي من يقرد الله قردا حسنا نما ربي في لكيسي أما تشرى أوروبا را آسيا را الدنيا قوتور را بهادئها را أسرت هرمات ربي خالق أفلكيسو إنو غرغارو تاتوس إفي هجا إفي أركتشور نقدا سانيت خساران كم خيساو منا خنا من ربي خنا إردتشي فينتي دتشي رجرتو من ربي خنا أما سو قيان لين قيان خان قيان جزي فرأتي نمني ديات خان دعاينا كان كيبالمت خان أماس أشر الأواخر خرنيسا قم بودا إذا نبودا سينو الأفديم نخانا خوهيون دچانا ماتات سبحان الله كما أولچالت ركاني توكو كما أولچال صدقانو مليون بليون تريليون سني أولچالت أكست ربي خنوف والله ربي اتحادن غلاس أبو جماعة خينيا سر لا تخانا هنداو ربي اتحادن غلاس جيرو ساني جيرو غمچودا ربي نو هاغود إرچالتو جيرودا ربي نو هاغود ربي نو ها بداس إسان هند ربي نو ها بداس توكو توكو تغو إسان مقا ساني دوامي أدان غونافي أما جلمت ولي غلط شوف ساني ربي نو ها بداس يا ربي نو بداس يا ربي تيران غلاس يا ربي خاجايبا نو غود دعاي ساني كيبلمتو نو غود يا ربي يا الله يا حنان يا منان يا رب يا رحمن يا كريم يا مستعان يا ذا الجلال والإكرام آمين 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 يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما أسدي أستاذ خينيهانا خانوا الدنيا تناول نغرسيس والله يا ربي اسماتو منها جارو جرا إيغس بودهو نمو الدنيا راخن إنك اللي انسرت اتدبر سيتو جارو جير منا خنا بيا جارو جيرامت اسني جارو جير يا الدنيا تين إسا جارو جير إسا خنا الليلال عمري إسا بريد ربي نهاقود عمري غمچودا ربي نهاقود تجاللا ربي نهاقود تقا قدان سياجالت أوروبان هندي سياجالت آسيان هندي سياجالت أفريكان هندي سياجالت ورّي سمي سياجالت ورّي لفا سياجالت نقا وجي ربي سياتيس تيسمس سياتيس دابت السياتيس هرّيب خيس السياتيس
dammaqqitti siyaatis alaamanatti siyaatis amiin amiin si addunyaa wal nu garsiisee wallaahi rakkina dura amata 50 ol keessa turre si keessa sababa keessa bahu jirra sababa tiin durun keessa baan yasurrul muslimiina masjida khanakha nama islaamaa ka addunyaadha hunda gammachiisu ويغيظ الكفار والمنافقين منافقوتا في خان كناسيس من كنا خنا خنولال أبوغا إيغربيتي إسين أكنا نوغوتان غولب بيدا في إيه نقولي أفي ومتتكون نوهافي والله أكتو خيسر أبننوت وان كيسر ترسن نقوغر أركنا مفتالو بون ننجتين فكاتي أكسيتي أمتا خينيا جرو بريدو تغمچودا تادو من قامنه ربي سنياخن بكا رغيسني ربي سنياخن والله بكا جانغرتني ربي سنياخن اسنت هبلس بلدنا ayyee bilayyan keenya jidduutti dhiifama namaa tuur bilbilee ture akkuma sheekonni keenya jaan rabbiin du'aa isaanii kadhaa isaanii isiniif haa qeebalu inshaallah wannin isiniin jiru jabduun ammallee masjidni kun akkuma agartan haajaa hedduu qaba dalagaan isaa jabduun asiichiu amma utubaallee dheengaddan jiru kun dhaabnee jirra rabbiif galannee haa ga'u amma bakkuma muka ol baasuu bira jirra obboleeyyan keenya hedduu waamicha keenya awwaattanii qorqorroo fi wantoota garaagaraa kaan qorqorroo hangananiin bita kuunii sangasiin bita kuunii sasiin bitee jechuudhaan qorqorroo hedduun arjoomtanii jirtan rabbi jazaa isin haa kafalu ammallee namni rabbiin dhaqqabachiisee keessa buufachuu ni dandeessan magaalaan tun banaadha jallaabniin cufamne bana jira namni rabbiin isinii laaffise bakki tun bakka naggada addunyaa karaatti naggadattanii bakka hiyyummaa firraatti gurgurtanii bakka jannatatti bitattanii bakka durummaatti bitattanii namni rabbiif waan takka kan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa man yuqridullaha qardan hasanan fayudaa'ifuhu lah nama rabbiif waa liqeesse rabbiin dachaa godheetiin kafalaaf jee rabbiin naa liqeessaa gaafa nuun jutti haajaa qabaateetii miti nu haajaa ittiin baasuufi malee naa liqeessaa wanni juuf rabbiin kannaan galan qabdu liqiin ammoo gala qabdi ilmi namaa tokko gaafa waa kanni janiin irra naa liqeessi gaafa janiin irra waa kannata naaf galtii abdii waan qabuuf jecha tarabbiitis hafan qabdu gala qabdi wanni rabbiin naa liqeessaa juuf itti haajamee osoo hin taane ni galtii isiniif sultaan sheekh abdallah riyaala kuma lama riyaal dhibba lama akkasuma fakkaata hayyee sultaan keenya rabbi jazaa si haa kafalu takkaa sin agarree hedduu takka dhabamte maallaqni kunillee sin fakkaatu haa ta'u garuu wama abbaan kannate irraa qeebalanii fuuldura akka kana caalaa kannattu abdii qabna ammaaf ammoo hangama kiyyaan das nan goone yoo das goote du'aa yaasii godhanii manguddooni irra deebitee laaluu qabda dubbiin teetuun hin taane maaruu dheengadda biyyaa bahee masjida kana guutuu isaa ijaaru jira yoonnee wallaahi kijibaa miti gaafa bu'uura masjida kanaa eegallu 100,000 fi wayinu erge deebi'ee qorqorroo niin cufa jee osoo buleeyyan keenya hedduu nuu cufa janii kannachaa jiranii 150 takka waan ga'u erge gurbaan san rabbi jazaa kafaluufi ati immoo riyaala 200 nu ergu jechuun dubbii kamaleetti obboleeyyan keenya ka masjida kana hin beeyne kan hin beeyne ka bakka tana hin beeyne hangi isaan jechaa jiran hangam akka ta'e obboleettiin teenya takka edanaa dawwaltee waan 50 caalu afata lafaatii fi qorqorroo keessaan haa olwettee nuuf arjoomte rabbi jazaa kafaluuf as beekaniitii bakka tana irra dalagannee jechuufi malee bikka tana beekanii maallaqa san kannachaa jiran ganama kana obboleettiin teenya takka ta'ee amma waan 50 ol caalu niin ergeetu san Atalaantaa irraa rabbi jazaa kafaluufi akkasumatti obboleettiin teenya ta biraa Kanaadaa irraa ganama kana naa dawwaltee waan 20 fi way ga'u masjida kanaaf waan feetaniin godhaattee arjoomtee jirti obboleeyyan keenya hedduun akkasumatti Austraaliyaa irraa Kanaadaa irraa Ameerikaa irraa biyya garaagaraa irraa arjoomu jiran ati immoo sin garreen amma tarii waraabbii teenyaa si biran ga'ini moo agarteetu mostee naaf hin galle agarraanis ammas waan hin jirre tana kannatte alaa kulli hal wani namni kannate xiqqaatus guddoodha das nun goone inshaallah irra deebitannee abdii qabna waan xixiqqoo rabbii waan xixiqqoo kadhachuutti hin jirru waan gurguddoo kadhachuu jirra waan xiqqoo tana hawaasirraan qeebalu ka kayyatte rabbi irra si haa deebisu duuba deebi ilaali obboleessa hin taane dubbiin tana akkas inshaallah obboleeyyan keenya hunda keessanuu rabbiin isin haa milkeessu rabbii yaadaa muraada isiniif haa guutu amumaahu ani sanganaan kannettanii waan dandeessan nuuni jechuudhaan sheekonni keenya du'aa isiniif godhan maaliif masjida kanaaf gaafa waa kannitan masjida kannuu miti matuma keessaniif waa kannuudha wanni irra kannattanii ol dabarfattan isin fayyaddi malee isin hin miitu isiniif tirfooyti malee isin hin kasaartu wallaahi kasaaraan hin jirtu bakka tana keessa waan rabbiif kannitan rabbi biraa boru harkattan addunyaa namuurraa deema gaafa deemtan wanni isinichitti teenya jettanii yaaddan yookaan abdattan yoo jiraatte waan irra kannattanii ol dabarfattanidha kanaaf
waan dandeeysan hulaa masjida kanaa akkuma gartan dila kana hulaaleen tun guutuun bana jijjirti ganaadha cufuu teenya biiznillaahi taala eenyuu cufa yoo jettan isinumaa cufuu ta'a akkasuma gubbaate amma alhamdulillahi qorqorroo rabbii keenyaaf galannee haga warkannee jirree wanni kijibaa miti gara biraatiin ganaadha lafata haliishoo goona afata masjida bal'aa kana ganatti finna ala kana ganaadha waa goona waa hedduu takkaatu jira qaama kana garafuu jira waatti facaasuu jira hornisaa jira waan dila takkaa jira dalagaan ganaadha nu eeggatte jechuutan beekamne xixiqqoon kanaaf inshaallahu taala hundi keessan waan rabbi isinii laaffise waan rabbiin isin dandeeyse nu arjoomuudhaan obboleeyyan keessan keessin biraa addunyaa irraa deeman haadha abbaa keessan keessin biraa deeman kajiran umrii dheerinaa fi qaceelloo kadhachuuf haa ta'u kadeemaniif rahmata kadhachuu haa ta'u waan silaa agartee akka haajaadhaatti quuqaa isin dhaabbatu hunda baatiin baatii kabajaati yeroo sadaqaan nama akkaan keessa caalmee qabdu keessa jirra yeroo akkaan dalagaan namaa hundi keessatti dajadachaan namaa galfamtu keessa jirra sadaqaan irra baay'ee tana keessa sadaqannuu fi tabaatii biraa waliin qixxaaltu tanaatu irra caala kanaaf baatiin caalmeyaatun osoo isin duraan kunne baatii ramadaanaa keessa jiraachuun carraa guddaadha masjida jaaramaa jiru harkatanii itti kannachuun ammas carraa guddaadha masjida jaaramaa jiru harkachuun carraa gaafa taatu waan kannatan qabaachuun ammas carraa guddaadha ummanni kun ummata silaa masjida kan namaan ga'u mitiif ijaaran haa ta'u gaanii beeytan haala biyya teenya isin karabbiin biyya yaaseetu warra biyya lafa abbaa teenyaarra lafa biyya teenya keessa lafa abbaa keenyaarra jirra juurra isinii caalee argame kawaan takka rabbi malee waan abdatu hin qabne hawjii namaa hojjetee jiraatu kakuulii dalagatee buluutu warra as keessa halkanii guyyaa lafa abbaa keenyaa qeeteenya irra jirra jee dalagachaa jirurra caalee argame masjida kana isin asiin gee nam tokko isin wajji qooda keessaan qabu isin warra biyyarraa ba'ee jechuudha rabbiin bakka jirtanitti isin haa tiisu injifannoon bilisummaan gammachuun durummaan rabbi gara biyyaa isin haa dachaasu warra biyya fi irratti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa abbaa taasisee mana lafaatii mifooqii jajjaarratee qara biyyaa deebu rabbi isin haa taasisu oodha sheekota keenya du'aayi nuu godhaa fi obboleeyyan keenya kan akka rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa alhamdulillahi rabbil aalamiin yaa rabbi nama jaamu tokko suwaati qonni addeen jira du'aayi naa godhaa jaa jilmumatti du'aayi nuu godhaa fi inshaa abo wallahi warra niyatee fi abo sultaanii islaal rabbii gurguddootti haa kennu niyaa bareedduudhaas itti haa kennu warra guddoo laatus rabbi haa godhuuf jiillee bareedduu rabbi haa godhuuf hamtuu takkallee rabbi irraa haa qabu fitinaa takkallee rabbi irraa haa qabu yoo harki duwwaa ta'ellee harka isaa rabbi haa guutu torban samiititti haa dhangalaasu torban lafaatii rabbi haa baasuu fi tafagaatti rabbi haa dhiyeessu yoo duraa xiqqaattillee rabbi haa guddisu taaniyattee jirtu tanaas niyaa bareedduudhaan laal aboo niyaan bareedduun akkaan gaariidha tana booda harkaa to'as laachuudhaaf akkanatti haa rabbitti haa laatu qomasaa keessa rabbi gataa buusu arjoota namaa ja'an muka tokko jannata keessa jira kan dameensaa qa'ee arjootaa jirtu qoma arjootaa jirtu akkasin rabbi haa badhaasu aboo rabbi nuu haa badhaasu wallaa warra niyatee kiishaa ol baafachuu jiru kan niyatee meeqaan ja'a jiru hundaa'u aboo rabbi haa kennu obboleeyyan keenya sultaan waan hin beekuufin irratti jira akka yoo waan xiqqoo kan inni irratti ni didan jettanii qalbiin isin hin cabne waan hin beekuufin abbaan isaanii imaam amma du'aa inuu godhaa jiran kanaatu abbaa isaaniiti isiniif galaami ilma shee abdallaa keenya kanaati saniifin isin fakkaatu jeen irratti jira malee waan biraatii miti qarshii takkallee yoo kannattan nuuf waan guddoodha 200 miti qarshiin takka nuuf waan guddoo wallaahi masjida kanaaf qarshiin takka waan guddoo kan akkasin nuu badhaa jechuu barbaadeeti obboleessa keenya wanni isin fakkaatu jeen irratti jiruuf sheeka keenya kana miraaba xiqqaa tokko keessa dhaabbachaa tureeti miraabni dulluman keenya kan nu jalaa gajjalli silaa duyda osoo gajjee keessa dhaabbatu jechuudha osoo gajjee keessa dhaabbatu namni abbaa isaa kan harkee silaa waan qabu numa dadhawataan baana saniifiin sin fakkaatu jechuun jira waan biraatii miti dhiifamaan isiniin jaa sheenii du'aa nuu godhan inshallah alhamdulillah aboo niyatoota hundagaa warra niyatee kana jiru hundaa'u niyaa isaanii fiinxa rabbi haa baasu niyaa isaanii fiinxa haa baasu wallahi qa'een tunilleen qa'ee isaati ni beeka inninu innilleen shariika isaati hiriyaadha waliin guddatan tanaaf kana jee wanta jee gaarii irratti nama dhoorkuun akkaan bareedduudha baga gaarii irra si dhoorkeeti baga gaarii irra si dhoorkee gaarii tana aboo waan si fakkaataa jii waan si fakkaataa atummaan jee tanaaf siin jechuu jira akkasiiti sitti haa kennu guddoo si haa kennu gurguddoo si haa kennu tadhuma hin qabne rabbi si haa kennu warra niyatee jiru hundaa'u aboo niyaa isaaniitiin wajjiin rabbiin gubbaadhaatti haa dhangalaasu torban samiitiitti haa dhangalaasu torban lafaatii rabbitti haa baasu tafagaatti rabbi haa dhiyeessu xiqqaattillee rabbi haa guddisu warra hujii dhabee wanta jirullee hujii rabbii isin haa kennu
biyya sanitti nama biyyaa hundaa abbootii teessan rabbi isin haa godhu kaan haadholee isin haa godhu kaan obboleeyyan isin haa godhu wallaahi waa barbaadaaf biyyarraa baatanii rabbi rizqii gurguddoo hangan qabne rabbi isin haa kennu rabbi isin haa kennu rabbi isin haa kennu bihaqqi subhaana rabbika rabbil izzati rabbi hunda keessanuu rabbi isin haa milkeessu amiin jaa warra asii gaasirritti walumaa keessatti rabbi isin haa milkeessu wallaahi ummata akka nu gargaaree jabaachuu jiru kana rabbi haa jabeessu duranu rabbi rizqii gurguddoo rabbi haa kennuuf warra ummatuma bira dalagu jiru sanu bira dalaysu rabbi haa godhu warra faranjii bira dalagu jirus bira dalaysu rabbi haa godhu rizqii gurguddoo rabbi haa kennuuf aboo ramadaana arrabni keenya ramadaanaan oolee jira rabbi rizqii jiruu isaaniitti ooltu itti haa kennuuf ta ilmaanitti dabartu rabbi haa kennuuf kabarsiisuu fedha ilmaan gaggaarii rabbi haa kennuuf haadha manaa fedhe abbaa manaa fedhe rabbi abbaa manaa gaggaarii ka isaan hin dhaasine ka isaan hin dulloomsine ka isaan biraa ijaan qarsine rabbi haa kennuuf rizqii gurguddoo rabbi haa kennuuf ammaas akkasumatti haadha manaa fedhus haadha manaa gaarii rabbi haa kennuuf jiruu isaaniitti tan itti qanani'an addunyaattis akhirattis tan jannata itti argatan rabbi haa kennuuf kan sababaa isaa wajjin jannata rabbi haa kennuuf hamtuu takka illee rabbi irraa haa qabu ilmaanis rabbi qaqqaceelaa dhuma hin qabne rabbi haa kennuuf urmii isaanii gaggaarii rabbi haa godhu hamtuu takka illee rabbi irraa haa qabu barakaa samii rabbi haa buusuuf tadachii rabbi haa baasuuf isin hundaa rabbi haa milkeessu warra as taa'ee humna isaaniitiin lafa hojjiruus rabbi haa milkeessu rizqii gurguddoo rabbi haa kennuuf warri kunis silaa humna isaaniitiin ifbii dabranii nama biraattiin iyyaniiti rabbi haa kennuuf amrii hunda rabbi haa laaffisuuf akkasuma wallaahi nama rafa hojjiru kana nama masgida rabbi hanga mana shimbiroo takka jaare qallaadha isaaf jaara jaa nabiyyiin keenya sallallahu alaihi wasallam rabbi isaaniif rabbi haa jaaru fooqii jannatarraa rabbi isaaniif haa jaaru warra as keessa shilingii takka buufate rabbi isaaniif haa jaaru rabbi isaaniif haa jaaru tadhuma hin qabne rabbi haa kennuuf beekumsaas akkasuma rabbi haa kennuuf warra beekumsaa waa hundaa rabbi walitti haa qabuuf hamtuu takka illee rabbi irraa haa qabu yaa rabbi irraa nuu qabi yaa rabbi khayrii hunda walitti qabiif warra bira dalagu jiru kana hundaa warra bira dalaysu rabbi haa godhu fuulii dalagu irraa yaa rabbi ijoollee teenya tana nuu baasi ummata keenya kabiyya adda addaa gabrummaa fi waan adda addaa hojjista hundaa yaa rabbi nu milkeessi riyaala usmaan shakuuris 200 kana jedhan rabbi haa milkeessu rizqii gurguddoo rabbi haa kennuuf rizqii dhuma hin qabne rabbi haa kennuuf amrii hunda rabbi haa laaffisuuf hamtuu takka illee rabbi irraa haa qabu hamtuu takka illee rabbi irraa haa qabu warra akka lafa jiru tana gurguddoo isaa ta'uma hin qabne hanganaan beekamne rabbi haa kennuuf jiruu isaanii keessatti rabbi haa jiraachisu warra haadha abbaa isaanii kaddamee ilmaan illee kaddamu rabbi isaan haa godhu ilmaan isaaniitis isaan haa kaddamsiisu khayrii gurguddoo ta'uma hin qabne hanganaan beekamne warra kaabaa jireenyi isaanii kaabaa keessaa rabbi haa godhu yaa rabbi amiin kaabaa jalatti illee rabbi mana haa jaaruufi aboo warricha jiruus kaabaa jalatti illee rabbi isiniif haa jaaru rabbi hin danda'aadha jimma abbaa jifaaruu asichi geesseetuma jaareef rabbi isin haa jaaru warra makkaa jala jiruus rabbi isiniif haa jaaru aboo dandeettii isaati rabbi ol isin haa fuudhu yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin yaa rabbi hamtu takka illee yaa rabbi irraa nuu qabi yaa rabbi khayrii waliin nuu qabiif yaa rabbi khayrii waliin nuu qabiif warra masgiida kana akka bal'isa kana aboo rabbi itti haa bal'isu rabbi itti haa bal'isu rabbi itti haa bal'isu masgiida kana oo akkana bal'iftanii kunoo jaaruun nu jirtanii maasha Allah rabbiin jazaa kaisan jannataa rabbi isin haa galchu yaa rabbi jannataa nuu galcheef yaa rabbi jannataa nuu galcheef yaa rabbi khayrii ummata kana khayrii hundaa yaa rabbi walii qabiif waan isaan sodaatan hundaa jalaa yaa rabbi nu baas waan isaan sodaatan hundaa jalaa yaa rabbi nu baas baasaa boora addunyaa guutuu rabbi isiniif haa baasu baasaa boora guutuu addunyaa guutuun itti daawwattan ammaas hunda keessanuu rabbi isin haa baasu kan ittiin daawwattan xayyaara keessanii waa hunda keessanii rabbi isin haa yaasu warra as keessa humna ta'aniitiin lafoo jiru kana rabbi haa milkeessu najjaarotii jaaru jirtu tan illee rabbi haa milkeessu warra asii lafoo jiru kana ijoollee sana hundaa rabbi rizqiis gurguddoo humnaas tafaa'idaan bikkayyuttuu masgiidumaan jaara rabbi nu haa godhu isaan hundaa rabbi ol nu haa fuudhu yaa rabbi ol nu fuudhiif yaa rabbi ol nu fuudhi warra jaaru jiru masgiida fooqii mataa isaanii warra jaaru rabbi haa godhu warra as keessa shilingii buufate hundaa rabbi ol haa qabu warra humna isaanii keessa buuse rabbi ol nu haa qabu warra humna isaanii keessa buuse rabbi ol isin haa qabu khayrii hundaa walitti rabbi isin haa qabu balaa samii rabbi isin irraa qabu dachii rabbi isin irraa qabu takaabaa kibbaa tabahaadhiyaa hunda siitu rabbi isin irraa qabu waan barbaaddanii walitti rabbi isin haa qabu yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin rabbi amiin yaa rabbi soomanaan olle yaa rabbi milkeessi yaa rabbi shaanis illee nu milkeessi laffa'ee ustaanii keenya kun akkanatti wanta ta'u jira rabbi haa milkeessu du'aa isheenii godhanii rabbi haa qeebaluuf tamun guddoon goote rabbi haa qeebaluuf hunda keessanuu tan isin godhu jirtanii rabbi isin haa qeebalu nama as keessa waa hundaa humnaan dirmate kashilingiin dirmate hunda keessanuu rabbi haa milkeessu yaa rabbi amiin yaa rabbi amiin subhaana rabbika عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله يا عزيز يا كريم يا الله
akkasumatti gaa warroota nu cinaa dhaabbatanii masgiida keenya kana nu gargaaraa jiran kana hundaa'u rabbi haa milkeessu cufa rabbi haa milkeessu cufa rabbi haa milkeessu duuba masgiidni keenya kun amata meeqa keessatti waan hin jirre keessa ganti keenya kun guddinni isaa bal'inni isaa nama 5,000 6,000 ol ta'a saniifuu bikkatti salaannu dhabnee humna xiqqoodhaan masgiida godhatanii seenu sheeyticha keenya kana muddii cabsee hiraari isaatii fi yaada isaatiin arraan tana sababa ustaaza keenyaatiin goota san keessaa baanee ifatti qochi funyaaniin baanee jirra akkasumatti ummata keenyaa fi ummata alaatti rabbi haa gammachiisu rabbi haa gammachiisu akka nu gammachiiftan isin haa gammachiisu akkasumatti warri ala jirtanis sababa ustaaza keenyaa kanaan wal qunnamuu keenyaan isin kun fuula duraas bal'inaaf rakkoo teenya tanaaf nu cinaa dhaabbatan jenneeti hafdanna ammallee kunoo rakkoon isaa babal'oo laalaaltanii gartan gama gubbaatiin gama jalaatiin akkasuma warri duraanis nu hirmaataa jirtan fuula duraafis akka nu hirmaattan isin hafdanna guddoo isinitti haa kennu sheeytichi keenya kunillee ka duydi gacabe waan kana arkuu isaatiin urmii isaatiin tunis galata guddaadha rabbi galanne haa ga'u akkasitti dhaloota hafe kunoo ilmaan keenya daa'imman akkamma naannawa kana gartanii ilmaan kun warra abdii boru abdatee masgida kana jala taa'u akkasumatti isaan kunis warra du'aayii isinii godhu fuula duraaf guddoo isin haa kennu ilmaan keessan keessatti isin haa dhiisu nagaa isinitti haa ta'u fayyaa isinii haa ta'u manguddoo teenya tan garu kanaas ummii nu haa dheeressu warra bara hedduu nu haa godhu akkasitti fi akka subhaana rabbikaa Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warroowwan qilleensarraa nu dhageessanis salaamtaa isiniin jechaadha. Akkanumatti gaa nuti silaa'uu kan jirtan waa isiniin seene sababa seenas kanaan kan jaamuuni kunuu isinii wal nu qunnamsiise akkasitti gaa eeguman maantan isin kunooni jirtan doormi keenya numa jira jechuun maantan isin beeynee jirra akkasitti gaa rabbiin isinitti haa bal'isu warroowwan qaalii isaa godhee kunuu insallee rabbi urmii nu haa dheeressu mucaa xiqqishaadha ilmoo teenya akaakoo taanaaf malee abbaalleen taanuufi akkasumas isa kanallee nutti kadhadhaa urmii rabbi isaa haa dheeressu duba isaatu isinii wal nu garsiise isinillee gartee rabbiin ummata nama fayyaduu malee ummata namatti hin haajamne rabbii isin haa godhu ummata haajaa nama baasuu malee ummata namatti hin haajamne rabbii isin haa godhu darajaa gurguddoodhaan ammallee rabbii isin haa gahu sababaa kanaan kunooni jirtanii isin beeyne dhugumatti rakkoo hedduu keessa gallee jechuudha dhiiroo masgiiduma kana numa dandeenya rabbii hedduun duba namoota hedduudhaan qabaa ifin sodaatinaa jechuudha nu jajjabeesseetti nu naqe jechuudha waa kan keessaa baanuu miti baadiyyaa jirra baadiyyaan beektan rakkoo keessa jirraa rakkoo hedduu keessa gallee jechuudha akkanumatti duba mooraan isaa sunillee osoo gubbaan jenne mooraa ganda keessaa kan sareedhaa fi duba horiin adda addaa jiru keessa lafa rakkoo jira isa kanallee ittillee ijaaruun tunillee ni jabaataa boo rabbiin namatti haajamuu rabbii isin haa dhorku akkasi gaakaa kun isinii fi nu wal qunnamsiise kanaas urmii rabbii isaa haa dheeressu isinis gurguddoo rabbii isinii haa kennu isinii fi nu wal qunnamsiise kanaas wallaahi aziim rabbii urmii mucaa kana urmii haa laatuufi dhugaa taate abaaboo taaneef malee akaakoolleen taanuuf jechuu abaaboo faa taaneef malee urmiin teenya nuti kun amma nama amata 90 amma sheetichi keenya kun nama amata 100 fi cinaa jiru rakkoo hedduu keessa galee akkanumatti rabbii isinitti haa bal'isu wallaahi rabbiin bakkaan isin haa ga'u wallaahi rabbii gurguddoo isinitti haa kennu tan isin tuffattan nuuf gurguddoodha gurguddoo rabbii isinitti haa kennu nutillee ni jirtanii maantana isin garree isinis rabbii isinitti haa bal'isu asuma irrattiin dhaabaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan keenya warra Awurooppaa fi Isiyaa fi Afrikaa jirtan masgida kana nu bal'isuun rabbi isinitti haa bal'isu. Masgidni keenya kun amata meeqa nu duraa jigu nu duraa dhimmisuudhaan rakkoo adda addaa nu ga'ee ammallee sheeka keenya kana wallaahi masgiduma kanaatu kana godhee har'a immoo dhaaba isaa arkuu kanaaf hedduudha gammanne dhugaa rabbii hedduudha gammanne hedduu ummanni keenya ala jiraa'u ustaata keenya kanaan nu barsiise dhuguma rabbiitti amma isiniin addunyaa irratti wal agaruun kunu waan jabduudha rabbi isinitti haa bal'isu rabbi isinitti gartee bal'oo tanaa olii rabbi isin harkaa haa kaa'u
warra gabroomee gartee faranjii jalaa baasee keeysanitti gartee warra olu rabbi sinaa godhu warra faranjii fi araba jalaa bee mataa fiitii qabeenya fiitiin biyya fi guddatu rabbi sinaa godhu rabbi balloo addunyaa guutuu sinaa agarsiisu ijee jannata addunyaatii fi akhiraatis rabbi sinaa agarsiisu asumarrattiin dhaabaa obboleeyyan keenya. Haya, assalamu alaikum. Jiraadha hojjetoota garteetiin biyya alaa baatanii uummata keenya akka gartee sanyii facaatanii akka sanyii nama facaasuuf facaatanii biyya alaa hunda keessa jirtan rabbi isin haa milkeessu ammallee kaarra Afrikaa cufa rabbi isin haa geessu jannataan isin haa qananiisu Awurooppaa cufa rabbi isin haa tarkaanfachiisu biyya teessanillee biyya nagaa isin haa godhu akkasii garteetiin biyya teenyallee biyya quufaa rabbi haa godhu biyya teenyallee biyya fayyaa rabbi haa godhu biyya teenyallee biyya barnootaa rabbi nu haa godhu akkasii garteetiin beekumsaan ijoollee teenyaa fi abbootiin teenyallee rabbi nu haa jiraachisu akkasii gammachuun rabbi isin haa jiraachisu milkii gurguddoo irratti isin haa dhiisu assalaamu alaikum isin jiraadhaanu. ربي عامل كيس أنا أفكر ربي عامل كيس سامي بوي ربي عامل كيس سامي نوبوي ربي عامل كيس سامي نوبوي ربي عامل كيس سامي نوبوي عامل كيس يا سامي نوبوي خابو ربي عامل كيس أكان خابو شانس كان ربي عامل كيس دوبا شانس مكاناني مسجد دلي سنگر مسجد نهودا كنجارما إذا أمالله شانس عمري نفاله ريشو دوبا أمالله ميشا هندولي كبيتي خونو أستاذه تهوندا جينغولي ناس دفعيدا شانس كان ربي عامل كيسو أستاذه تجعل لون ساوند ربي عامل كيس رب وجسانا تفسيسو عمري ربي عادي ريسو حجل عمره ربي سانا كيسو حاجة ثاني عند ربي عابتوس ربي عقوتو حاجة مراد ثاني ربي عقوتو شانا سيبي جالوان ساونداو ورين أكا شاب دول ورين أكا را ياوندا رب وجسنا عامل كيس ورين أكا جمال علي يوندا رب وجسنا ديس رب بليان كيس وجسنا ديس رب وجسنا عامل كيس بياك سبحان ربك أما يشوفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين يا كريم يا الله ما شاء الله إذنك ما شاء الله جواد والله بلين كين ربي سنرا جالتو ربي نسنامل كيسو دعاء من قدو تينا ربي سنفاقه بلوچا هل قد وانا جايبا بليس خيجتو كسوم عليدا أفان أمارنيا لندن دياني أكسوما أفان أوروموتي سندن ديو تيكو تيكو أبا تكو تكو نبيغا إنجليز فاقو فدو بطا سومالي جنتيچو akka jarraate dirquma jajallisaa walii gallee masjida saniin gargaaruu barbaada isinii du'aayii manguddoon gootu sheekonni godhan masjida banaa keessa isinii dhaabbatuun harka jee wajjin xiqqoo xiqqoo walii gallee akkaawwantiin silaa ergineef achi gubbatti ol baafne sanilleen isaaf ta'uu fi dide akkaawwantii biraa na erge jee intarnaashinaal oromiyaa ergee fi maallaqa nu biraan gee jira jechuun halkanuma san isaan biraa guyyaadha kanaada jiraata. achirra asitti hojii haasoyne masjida saniin arkee isinii dubbatu masjida banaa jiru ka manguddoon du'aayii gootu ka sheekonni du'aayii godhani masjidni ka islaama hundaati waan ta'eef anis somaaleellee ta'u na laallata keessa buufachuun barbaada akkaawuntiin arginaan jee akkaawuntiin ichi gubba jiraa fudhu jennaan san na dide jee akkaawuntii biraa akkaan erguuf na gaafate asuma waggaa teenya manguddoo teenya wajjin erginee fi maallaqa nu biraan gee ture nuti afaan san beeknee du'aayii illee gooneef isaa fi warri keessaa kaniyaa akkasii qabus hedduu jira saayiboonni isaati asumaan mee afaan saniin kaa du'aayis nu gootee fi somaalota nu galatoomfatachuu barbaade amantii islaamaa walii qabna obboleeyyan keenya. Okay, assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqalkii masaajidka ilaahi waxaa loo dhisay meel leelaado wajaale aqal weyn oo xisbiga oo dhismihiisa oo la kari waayeen inaan la caawiyo caawiyada la doonayo marka waa inaadna caawisaan baan u baahannahay oromiya meel leedhaado oo wajaale oo ballalaangay baa leedhaada marka sheekh canas baa ka mas'uula meesha markaad waxaad ii caawinaysiin si fiican inaadna caawisaan annaguna waan idin ducaynaynaa idinkuna waa inaadna soo aragtaan marka walaalayaan
meeshan dhismaha masaajidkan aad u weyn oo xisbiga ka weynaaday oo caawida weyn buu doonayaa inaadna caawisaan weeyaan markaa walaalo inaad qayb gashaan baanu idin ku soo dalbanaynaa markaa lacag weyn ayaan ku bixinaa meesha oo waxaan u guuray xoogga dadka weynida dhagaxa buurta intaan soo baxnay baanu soo dhaweynay qaarna waan soo dhaweyn kari weyne waan iska day iminka laakiin dhismihiisi badh buu gaadho qaar baa ka dhiman in badan markaa dadkiina way daaleen annagu xisbiga oo dhan baa niyoo lugaha jajabiyey oo dhismihiisa dad buu dilay iminka waa loo baxan yahay caawida oo inaadna caawisaan weeyaan walaal oo idinkuna ilaahay baa idin caawinayaa ajri baa idinla qorayaa marka ajriga ilaahay idiin qori doono aniguna taasaan idiin u talagalay marka tii ilaahay darteeda waa inaadna caawisaan weeyaan markaa meeshii joogtaan ka dibadda joogay kee dhaha jooga oo dhan waxaad karaysiin waa inaad u tala gashaan weeyaan marka xisbiga oo dhan baa idin caawin doonaa idinkuna aamiin baad odhanaysiin ilaahayna waa idin arkayaa marka ilaahi markuu idin duceeyo xisbiga idin duceyso aamiin markay tiraadaan dee wax walba way u tala gashaa ababaabrina aamiin ma odhanaya aamiin dhah marka bayaaqum iyo waa kabiir muuse aamiin waa inaad tiraadaan hogta inuu kor qaataan weeyaan marka idinkuna ajri baad hesheen ajri ilaahay inuu idiin qoro ilaahay baan u sheegaynaa cumri dheer ilaahay ha idin siiyo qoladii iminka la hadlayna cumriga dheer ilaahay ha siiyo oo xisbiga wajaale joogto oo dhan cumri dheer ilaahay ha siiyo ilaahay ha idin muuqshiiyo buugga ilaahay ha idinku qoro markaa musamilna uu u jeedaa inuu xaduuban moodayaa aamiinna ma odhanaya way daawanayaa markaa aamiin un dhaha waxa walba ilaahay ha idiin qoro assalaamu calaykum waraxmatullah akkanaga obboleeyyan keenya maasha allah obboleessa keenya rabbi jazaa kafaluu fi du'aa isaan godhanillee obboleeyyan keenya warra afaan san dhaga'u rabbi haa qeebaluu fi nuufillee rabbi haa qeebalu jecha nu biraa furaan geessee jirti tarii gariin keessan duruu furtaniillee jirtan gariin ammoo isin bira halkanii kaan ammoo isin bira guyyaan ganaadha insha allah rabbi halkanii fi guyyaa wal daddabarsee inna fi ikhtilaafi illeyli wannahaari والفلك التي تجري في البحر لآيات هل كان في قيا والدبر بشان قبا مركبادون ديمو خيستي ورساجر ورا قلبي قال الله لكم ربي جو ربي ورا هم داو تين غرفه منها غدو ورا مي ربي واتي خير هم خيستو رمات ربنا هاتاجسو سلاو ربي تا نومني فديني تو خيستي رماتا واقباتني في مت يو ايمان قبات مله الله امين qabeenya qabaachuun nama hirmaachiftu imaana qabaachuun nama hirmaachisa gaafa imaanni jiraate imaanni waan mi'a addunyaa jaamu qalbii ta'e keessaa baasee ta akhiraa san sinnaqa akhiraa san barbaaduuf ta addunyaa tana lagattee san tolfachuudhaaf waan qabdu kannatte hiyyummaa asii dagattee jechuudha kanaaf rabbiin hunda keessan isin haa qananiisu imaanaa fi qabeenya waliin rabbi isin haa badhaasu yaada muraada obboleeyyan keenya hunda rabbi haa guutuuf obboleeyyan keenya warra qilleensarraa masjida kan wajjin sadarkaa sanarraan ga'e rabbi yaada muraada haa guutuuf balloo diinii duniyaa keessa rabbi haa jiraachisu خلمان اتجلت ربي هاجا جلشو تجارس اتجلت ربي هاجا جلشو خجارتين اتجلت ربي هاجا جلشو خلمان اتجلت ربي هاجا جلشو خجرون اتجلت ربي هاجا جلشو خيبادات ربي هلافسو خيبادات ربي ربي هلافسو جرو ثاني
jiru ibaadaa rabbi haa taasisu du'a isaanii du'a shahaadaa rabbi haa taasisu addunyaa akhiratti obboleeyyan keenya kan masjiida kana keessan wajjin dhaabbachaa ture rabbi yaada muraada haa guutuuf milkii gandalachuu rabbi isaan nu haa milkeessu milkii addunyaa akhiraa rabbi isaan haa milkeessu tujjaaran deeyne addunyaa akhiraa rabbi isaan haa taasisu warra addunyaa akhiratti ol fuudhame rabbi isaan haa taasisu warra addunyaa akhiraa milkaa'e rabbi isaan haa taasisu waan isaanii jabaate hunda khayrii rabbi isaanii haa laaffisu ta isaanirraa fagaatte khayrii rabbi isaanii haa dhiyeessu waan gartee sharrii taate hunda rabbi irraa haa deebisu waan khayrii taate hunda rabbi fuulatti haa deebisu kadhaa teenya rabbi namarraa qeebala rabbi haa qeebaluuf dilii teenya laalin ikkasaatiin rabbi haa qeebaluuf rahmata isaatiin rabbi haa qeebaluuf dilii teenyaan obboleeyyan keenya ka khayrii dalagaa jiran kana noon geessini rabbi haa milkeessu wallahi milkii gandalachuu rabbi isaan haa milkeessu akkuma isaan masjidni kun keenya nu laallata janii fageenya irraa cinaa dhaabbatan tafagaatte hunda rabbi isaanii haa dhiyeessu warra barbaadu rabbi isaan haa taasisu warra haajamu warra haajaa baasu rabbi isaan haa taasisu wallahi as booda isaan hin rakkisini addunyaa akhiraa rakkoo hunda jala rabbi isaan nu haa baasu akkuma masjida kana kan nu bal'isan addunyaa balloo rabbi isaan haa badhaasu jannata keessattis mana bal'aa rabbi haa jaaruuf addunyaa irrattis mana bal'aa rabbi haa jaaruuf isaan jaaruun ichi laffaati isaaniiti ichi laaftu rabbi haa jaaruuf hin laffaa isinii obboleeyyan keenya kana laaftu rabbi haa godhuuf hin bilcheessinii bilchoo rabbi isaan haa nyaachisu warra ergamuu miika ergatu rabbi isaan haa taasisu warra ajajamuu miika ajaju rabbi isaan haa taasisu warra biyya fi irratti abbaa biyyummaa gonfatee mataa ol qabatee galee jiraatu rabbi isaan haa taasisu hunda keenya gaafa biyyaa yaanu gabrummaa biyyaa nu yaase roorroo gabrummaatu bakka nu dhoorkee akka nu dhoorkee biyyaa nu yaase haa ta'u garuu warruma biyyaa beesaniitu warra biyya jirurra jireenya isaanii fooyyee masjida kana kana nu wajji oofuudha jiran jechuudha rabbii tokkichi warra keessaa felattis toltee jiruun isaanii jiruu nama hundaa olii taatuuf rabbi isaan haa taasisu jireenya isaanii jireenya nama hundaa olii rabbi haa taasisu wallaahi masjida bal'aa kana nu wajjiin bal'isanii nu wajjiin oofaa jiranii rabbi addunyaa akhiraa isaanii haa bal'isuuf addunyaa akhiraa isaanii rabbi haa bareechuuf jireenya isaanii kaasii kachii rabbi haa tolchuuf asii fiichittis balloo malee rabbi irraa haa qabu asii fiichittis gammachuu malee gadda rabbi irraa haa qabu bilisummaa malee gabrummaa gandalachuutu rabbi irraa haa qabu gammachuu malee gadda asii fiichittis rabbi irraa haa qabu ol ta'uu malee gadhaantummaa rabbi irraa nu haa qabu harkata malee dhaba obboleeyyan keenya kanarraa rabbi haa qabu gammachuu malee gadda rabbi irraa haa qabu fayyaa malee dhibdee rabbi irraa haa qabu ka haadha abbaa wal yaadanii jiran gammachuu irratti osoo isaan jiranii osoo jiru rabbi wal haa agarsiisu ka gartee dhibamaa jiru dhibdee keessaa ta gubbaa rabbi isaan haa yaalu namuu rakkoo adda addaa haajaa adda addaatti jira obboleeyyan keenya kan akkuma nutu haajaa qabnu isaanis haajaa garaagaraa qaban rabbi haajaa isaanii xiqqoo guddoo rabbi haa baasuuf xiqqoo guddoo haajaa isaanii rabbi haa baasuuf haadha abbaa isaanii kadu'an jannata rabbi haa qubsiisuuf isaan hujii isaanii bareechee haatimaa isaanii tolchee warra gaaddisa arshii haadha abbaa fi kayaan obboleeyyan fi kagodaan wajjin ichi taa'u rabbi haa taasisu wallaahi haajaa adda addaan nu himatan obboleeyyan keenya nu hima manguddoo teenya nu hima sheekota keenya nu hima isaan rabbi nu himanii jeni isaan illeen ichi rabbitti himannaan silaa'u nama kannate yoo nuti illeen du'aa godhuu fi baanne maleekaa du'aa godhaaf guyyuu maleekaa lamaa bu'aan jecha nabii keenyaati salawaatu rabbi wasalaamu alayhi kuu yaa rabbi nama kannatuuf bakka bu'aa jettee du'aa gootii fi kuun ammoo nama qabatee taa'uun kan kannanne jalaa balleeysettee du'aa itti gooti yoo nuti godhuuf illee baanne akka rabbiin bakka buusuu maleekaa numa kadhattiif jechuu nabiin keenya salawaatu rabbi wasalaamu alayhi dhukkubsataa keessanillee sadaqaa yaalladhaa jaan obboleeyyan keenya kana dhibamaa isaanii hunda warra haakima geessuudhaaf maallaqa isaanii baasuu miti warra mana geetaa kanatti maallaqa baasee rabbiin dhibamaa isaanii hunda fayyisuuf rabbi isaan haa taasisu isaanillee bakka dhibaman hunda rabbi isaan haa yaalu fayyaa malee as booda dhibdeen rabbi waliin garsiisini qabeenya harkata malee dhabaa jira rabbi waliin garsiisini addunyaa akhiraa warra bilisummaa gonfatu rabbi isaan haa taasisu gabrummaa azaaba addunyaa akhiraa jalaa rabbi isaan haa baasu cinqii addunyaa akhiraa jalaa rabbi isaan haa baasu gaddaaf yaada addunyaa akhiraa jalaa rabbi isaan haa baasu sababa sadaqaa isaanii tanaan rakkataa keenya hunda rakkoo keessa rabbi haa baasu hidhamaa keenya hunda hidhaa keessa rabbi haa baasu baqattoota keenya kan suudii jiran kan yaman jiran kan biyyoota garaagaraa keessatti rakkamanii cinqamanii hidhamanii akka hin taane tahaa jiran hunda isaanii sababa jara kanaatiin rabbi nu haa baasu isaan sunilleen silaa hiikaa jiraatanii warra irra nu bira dhaabbatu turan ta'uu malee jiruun akka yaadan namaan taatu hidhamanii hidhaa keessa rakkachaa jiran hunda isaanii rakkoo san keessa rabbi nuuf haa baasu hunda isaanii rakkoo san keessa rabbi nuuf haa baasu hidhamtoota keenya hunda hidhaa keessa rabbi nuuf haa baasu hidhamtoota keenya hunda hidhaa keessa rabbi nuuf haa baasu hidhamtoota keenya hunda keessa rabbi nuuf haa baasu kabiyya keessatti hidhamanii qalbii irraa cabnee hundi keenya ol baafachuu dadhabnee aadaa gaddaa jiraachuu jiru rabbi isaan baasee nu haa gammachiisu isaan baasee rabbi nu haa fayyisu isaan baasee qalbii teenya rabbi haa gammachiisu isaan baasee gadda keessa rabbi nu haa baasu akka feenu rabbi nuuf haa ta'u keessaayis alaahisidhaa keessa rabbi nu haa baasu hidhamtoota keenya keessa alaa rabbiidhaa keessa nu haa baasu wulii warra hidhaawun cinqiin rakkoon yaadaan gabrummaan hiyyummaa waliin gadi rabbi nu haa taasisu gammachuu gaddii boodaan hin jirre bilisummaa gabrummaan boodaan hin jirre rabbi nu haa gonfachiisu kadhaa teenya rabbi nuuf haa qeebalu kadhaa teenya hundumaa rabbi nu haa qeebalu masjida kanallee rabbi galmaan nuuf haa ge'u obboleeyyan keenya warra nu daawwachaa jiranillee hunda rabbi haa milkeessu kawaan kannatu dhabees rabbi itti haa kennu kakannachaa jiranii rabbi itti haa kennu
warran qabnes khaniyaat olee niyaa gaariidhaan warra kannate dhaqabu rabbi isaan haa taasisu haqabu immoo kakannachuu dide rabbiin arjummaa itti gataadhiisu hunda isaanii rabbiif beeksisee ganda kana irra jiraanna malee boru jirruu beeksisee warra kannatu rabbi haa taasisu baatii ramadaanaa tadabarte keessatti halkan leelatul qadrii san keessatti warra bara kana dhumu hunda galmeen isaanii galtee turte warra gaafa san abalufaa iddoo jechuudhaan itti murtooyte hunda isaanii hanga ammaatti addunyaa irraa yaasaa jira rabbiin halkan leelatul qadrii fuuldura keenya jira ammas halkan leelatul qadrii ammas deemu kana keessatti ammas fiihaa yufraqu kullu amrin hakiim akkuma rabbiin juu warra bara kana fuudhuus ka fuudhamuus hunda galmeessuudhaaf ta'an ka deemuu fi ka dhufuus jechuu kuunni dhalata kuunni du'a kuunni boqota kuunni dhalata kuunni fuudha makkasii bara warra san hunda halkan leelatul qadrii kaas deemu kana keessatti galmeen isaanii baatee raawwiin galmee bara kanaa guutuun ichi baate dhiirochi keessan nu murtooyti moo kanuma dabre keessattuu nu murtooyti jirti hin beeynu warra umriin isaanii dheeratu rabbi nu haa taasisu warra umriin isaanii dheeratu rabbi nu haa taasisu nuti gakkunnaa wanni wali qabne hundi asitti hafti kabiraan nyaata isaa fiddanii nuutu irraa gaafatama akkasi beekuun barbaachisaadha warra nuutu irraa gaafatamaa beekee itti gaafatama jalaa bahuudhaaf as taa'ee mana ciisan tolfatu rabbi nu haa taasisu obboleeyyan keenya jannata irraa gara jannataa rabbi isin haa deemsisu jiruu teessan asitti jannataa rabbi isiniif haa taasisu akhirattis jannata rabbi isin haa qubsiisu ganda lachuuttu azaaba jalaa rabbi isin haa baasu azaaba addunyaa kaakiraa jalaa rabbi isin haa baasu cinqee addunyaa akiraa rabbi isin haa baasu ganda keenya isinillee hunda keessan matamatatti isin kannee warra matamata masjida jaaru rabbi isin haa taasisu odoo isin qabaattanii waan namaa kadhannu isinumaa jaara jechuudha isin kannee warra matamata jaaru rabbi isin haa taasisu isin kannee warra jaaru rabbi isin haa taasisu isin kannee warra matamata jaaru rabbi isin haa taasisu addunyaa rabbiin namaa kanna isa bira faayidaan qabdu ittiin haajamu rabbiin jaartii daara isa gaafatu nyaataa dhugaatii isa gaafatu hin qabu ilmaan mana naa jaari isaan jiru hin qabu ilmaan itti haajame waa takka isa gaafatu hin qabu yoo jiraate gabroottan isaa numa kana kan ni nyaachisu kan ni obaasu nama ol kaa'eef tokkollee hin qabu numa kanaaf kaa'e tanuu kannees guddoodha taganaa nuu kan nuutummaas taganaa nuu kannerra tadur nuu kannerra guddoodha waan rabbi biraa qabnu tanuu kannerra guddoodha nuutu imaanni keenya darreedha waan nigdi baankiidhaa qabnu hanga abdannu waan rabbi biraa qabnu abdannu waan baankiidhaa qabnu irra abdanna rabbi biraa qabnu irra saniis ammoo isumaan nuu kanne taganaa nuu kan nuu taasisu sanirra guddooti warra rabbi abdatee rabbi irraa guddoo fudhatee masjida kana matamata jaaru rabbi isin haa taasisu warra masjida kanarra gurguddaa matamata jaaru rabbi isin haa taasisu isinis waa aalul sharrii mitiin wal abdan malee aalul khayrii rabbi isin haa taasisu aalul khayrii ala kajeelansan rabbi isin haa taasisu obboleeyyan keenya warra nu daawwachaa jiranis matamatatti aalul khayrii rabbi isin haa taasisu wallaahi namani dhabe malee anaa mataa kiyya jaara juutu hedduu as keessa rabbi isin haa taasisu obboleeytiin teenya gaafa kan masjida khayriyaan gaafa waa ili jaarru nam tokko narraa garshita akka keessan buufnetteeti osoo nam tokko keessan buufatin mataa siif fitte dhiyootan ispiikara sagalee guddiftuu fi ifa guyyaa ramadaanii dura seenu hun odeera ammaddiin faa wajji geessine hiinee fi dhufne kuma jaatamii waan dhiyaatu hin binne jechuudha wallaahi yoo qabaate namni keenya akkasuma waa waan irraa achi kaatu hin qabu kuma dhibba meeqa baaftee kophaa sii jaartin daltisan rabbi isiisan illee haa milkeessu yaadaa muraada isaniif illee rabbi haa guutuu fi nama ilmaan sii caa taa'u rabbi haa taa'isu ilmaan sii addunyaa guutuu caa taa'isu rabbi siif haa taa'isu furaan nu biraa gayaa jirti gaa du'aa yeroo tanaan si qeebalamtuudha rabbiin nuuf haa qeebalu inshaallah obboleeyyan kiyya hunda keessan matamatatti warra matamata jaaru rabbi isin haa taa'isu isiniin jecha yoo jiraanne ammas deebinee asrii du'aa waliif goona isinis warra lallaba keenya dhagee caljuu miti warra arjoomu rabbi isin haa taa'isu rabbiin dooyina ni jibba dooyin arja jaalata arjaa rabbiin jaalatu san rabbi isin haa taa'isu qabdanii osoo qabdanii qabattanii isin jala abaarsi maleekaatti qeebalamee dhabamsiisuurra kannattanii eeyba maleekaa fudhattanii isinii dabalamuuturra jaala nama kannate takkaa rabbiin hin hongeessine namni qabatee taa'eef hin guddatu arjoomeef hin xiqqaatu hin salphatu namni arjoome ni guddata namni kannate rabbi irraa guddoo fudhata warra akkasi beekee jajjabaatee fuuldura deemu rabbiin isin haa taa'isu nus nu kannee rabbi nu haa kannachiisu rabbiin hunda keenyaahu warra khayrii yaadee yoo danda'e hojjetee yoo dadhabe yaada tolee ni haa tolee rabbi irraa waan guddoo fudhatu rabbi nu haa taa'isuun isiniin jaa ramadaana keenyallee qeebalamaa rabbi nu haa godhu wagga waggaalleen deebisee rabbi nu haa soomansiisu insha allahu ta'ala allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وعليكم السلام ورحمة الله. ما شاء الله تبارك الله أستاذك يا رب يجزاك الله. آمين آمين. سجلت إني أرجع فريمي قرية يتيمة كان الرجل ملك أرجع سنة قامت سنة أرجع كمسجد الدنيا هنا اللي نرجع. أبشر كمسجد خيرنا فيسبوك رنين باسم أكو مسجدات جرتي إن شاء الله ورب إنسلا في سخيسة بفترة كم. أنا
Facebook hin qabu nagala tabadashee jechuudha. Hayyee siifin ergaasin inshallah. Irratti illee baay'inaan hin hordofu jechuudha waan ta'eef nan WhatsApp kana irratti hordofu jechuudha. Asmara kana erga kan kuni kana jedhaati addaan sagalee jala kaana erga hayyatiimaa kana hojjettanii baga fayyirratti na erga tallachirratti erga akkaawunti ni erga. Taata rakkoon qabu inshallah bakkuma takkatti ergitee addaan baafnu rakkoon qabu. Karaa sirraa gabaabsuuf kan masjiida san gubbatti ergita fuunee chirraa bakka buufna inshallah. Angana kun kayataamaatu kun masjiidaati qofa danuu baaf tokko ergite rakkoon qabu inshallah. Akkaawunti masjiida san gubbatti ergite. Inshallah. Akkas rabbi jazaa siyaa kafalu addunyaa kana rabbi siyaa milkeessu. Waan ati itti imaama hunda rabbi siif asirreessu. Abshir obboleettii teenya galatooma. Hayyee egaa daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa kana caalaa deemuu hin dandeenyu furaan nu biraa gahe inshallah deebinee yeroo biraa wal agarra. Har'aaf asumaan nagee walitti dhaammannaa hunda keessanuu rabbiif jecha isin jaalanna rabbi isin haa jaalattu milkaa'aa horaa nuu bula. وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء.